D'accord. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Mais moi, je préfère plus parler Mouchoulouba parce que c'est une page de chez nous. Oui, Maman Jakinda, je suis avec monsieur l'abbé Pierre Kabamba. Monsieur l'abbé. Oui. Bonjour. Bonjour. Il est le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kasaï oriental. Alors, monsieur l'abbé, toutes les émissions de mon vidéo. Voilà, baba tulondo ni Maman Jakinda en France déjà, on lui signaler. Les gens veulent partager la vidéo parce que si j'ai quand même sensible. Aujourd'hui, on parle de la province. Monsieur l'abbé, Oudou Mounemu, ça fait combien de temps? Même ndi mwana wa Mukasai oriental. Ndi mulelela Mounemu. Ndi mulongela Mounemu. Tulasa twalitonso akufula tulasa twa mu seminaire. Mukalongela kuloja. Kadina ashena kuloja. Uchuvana Mukasai oriental ndi bajitu balongo koko philosophie bu théologie. Mumone bijumu binkaji nabi makumi atano ni amutu. Njimu bi hikishebye onsu Mounemu ndimwenda kanina abe mikwabu kaji ndimukolela Mounemu ndimubyonsu bya viwanye wakuna. Monsieur l'abbé Pierre, tout toi pour la Kasaï lelo. Il faut aller un peu directement au du président déjà au cadre de la concertation à la société civile. Moi je me dis mon où on voit miadi du moins sur ma population. Pour moi, je suis là, je peux participer, je vais prendre ma décision. Est-ce que l'État dit que ça il est le dit que ça personnellement, moi je suis et président au cadre de la concertation provinciale, la société civile de Kasaï. Non, tu tout tu as compris, tu as compris, tu as dit Kasaï qui dit Kasaï. Watching, Walu. Kwetu kule bamani bakulumpa bamani kwetu kundela nashiba kwa manzana wakai meme nyumukana. Okay. Bantu balibumu kama wetu Mounemu bai banyema chini banyema bubi bwa malu ajenza kama Kasai banyema mukadi Kasai lelo Kasai akakavunuto kavo mshindu mkwao lelo kajibishi Kasai kanyamu kabikola mena tuvuni tubujimbo jele yonsu ndi kwa buji mwane tuvuni kabujimbo ka kutemba kubanga vuzembu vumai ajihweke lanje katuvumanye ni tuvuma kweta twetu lutatu wa mai abantu bakabende basuma mai kubido ibi bintu katufute tubabi manyato ninjibu manye ni tuvwa uri mwana ni bamwe balenga na bakushinte jimini jumumvo bivumune bantu bofu ndisaka ya kusomba mune bantu bachana bumuka kwachana baloba longene kuneko baloba somba mune na kwa mushindu jikumpinjewu Kasai kakenda katusangisheto. Umone malo ajenzeka kenda sangisheto ni umwana lelu kadibana betu bumuka Mounemu bayi kuchinsansa mbayi bayi kumashini bayi kulubumashi bayi kudumo bayi mko bya wachingani babenga mo kusomba malo tukadi na Mounemu walu nu sangane ni mushindu ju Mounemu vile kwetu ambushima mshana vile ndo hamujini ayi wamana shini ville meba c'était la petite Belgique ici. Ouais. Au Kasaï oriental c'était la petite Belgique kaja duyempinjeo udusangane ni kamuchena jina wansongu wakwichima bantu bakadi mo kimbene miba meneto miba utuvwa twetu bantu bonsu basankila bwa miba tetu bade makaya bwa miba katubene mibato donc mushindu vo bibene mu baba futa bakutabwele mu ditunga bitubye biya miba hashi bene mujibu kabayi bafuta bene miba bolejele ni mwene miba mune ukabushala buchintu cha umvo buntu kumesu kwa bantu mu miba mu mwabu bantu basomba kabayi nashe ni jiba ja kujima hanyuma baba kuna mashinde ni bikwabu kaji kaleji kani bantu bangata basunjima bantu bakabayi mu miba bakasumba kaleji kabayi kabayi mu bokanga kasumba makayabu abuina atubo tujya makayabu mipa bakanga ni magarage bashiga zubu ya bantu kusoma ndimumva bintu bya kushinda muri challenge bya bantu kusoma wo mwine mubwele muzu mwabene miba meme ndimu kwata mujimu mubonzola bu vicaire wa paroisse eu na kutuvo twenze bisangu yonsu kumatuku a Pasaka a chijila tuyetu de sambile bena Kristo mu mbaze yabo jimngele mejini meme mukwambile bivu mwana uju makujina mwaji bisangu yonsu vo muka meme mujisambile bya bantu kuzubya mpingana pambelu jimanye ni chivonje bimpato chivundana bimpato wachingani bimvu mumwana usangana muzu bumumwana kamwichintu to
Je vois mwene miba bantu balala ha carton yetu ya nashi ya bisanje carton bantu balala ha moustiquaire bahana bia muzubu bishale bitu binge bantu bakadi bwakuja muntu keni atula dilate janzubu atula chibi janzubu wakusumisha bakweta mshindu wakuja na biabi ça fait trop mal bito kumo ina chenu nouveau to akule bikole ku message to akule bwa miba adi bono boto bini priorité to ajile ya mo tuto ay bantu manye chivo kasai akaka ni chivo miba wenzele kasai ni chivo biko abubios bia bwini bitu manye bimokale bienzeka pinje uto tetu tubumwa bwa kwendela bweni bantu bafuba loba kombo kumwa na bintu mune mukasai kajilelo ukaji mwaba wa bantu mwambe bwa tutu ikale bimpa tumuka mukasai tuyeto OK voilà. C'est profond, c'est touchant. Le Congo, nous avons monsieur l'abbé Pierre Kabamba. Bon, vous m'avez fait avoir Kassai. Nous avons tous les malades, tous les moussons. Bantou dit Bakula, mais en face, vous avez dit réalité. Alors, tu as dit monsieur l'abbé, tu as joué l'année. Monsieur l'abbé, vous avez dit quoi est-ce que du président au cadre de concertation provinciale de la société civile? Même Kacha Bassoula, président au cadre de concertation de la société civile, au cadre Chidimu Chimwa, Ningondo, Amutu, Walu, Njimumani, le 30 juillet, 30 Ngondo, Mwanda Mutekete, Mujula Kumpale, Jumkumbaji Bijimu Bibiti, Biakacha Bassoula. Kaji, mandat et tout, Aji a Bijimu Binai. Renouvelable. Renouvelable. Milon de chez le Moutou, ni mei, ni mikandu, bien, c'est bien cadre de concertation nationale. A tout bavo coenze, moudimoa, ou chidimu, chiachikechi, mondoa, ou a 10 minutes au mois. Bambini, mandat 11 à bon sous cadre de concertation, à 4 ans. Moumone, matoua déjà, à partir le 11 à 2020. Ouais, donc, bambini, chene ni bijumbi bijito, chidiamu ni mon, chidimu chimwa. OK. Président au cadre de la concertation. On dit monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. On va paroisse à l'aïe. Dit vicaire dominical. Mon paroisse wa Saint-Achille. Quand nous disons que nous sommes paroisse Mukesse Musaka la Bipemba. Nous disons que nous sommes monté João Bujimai, José de Bujimai. Dit président, dit directeur de la commission justice et paix. Wadosele mujumai na ko njimushala umujumwewu mujumosere mumpeshe mujumwewu kutwa jishila mu 2012 mumpeshe mujumwewu na ko mumone mujimu anya kujumwenzeni chakaji ni charge biko abukabidi mena mena mujo sesto ki mujimu munene mujimu fikishe mu société civile benzeni ku société civile bobu kunsumulani même ni kadi ngimanyinyi wa société civile yons. Donc le président coordination ou à cadre de concession la société civile ou coordination ou organisation de la société civile au Kassala. OK. Président 2019. Oui. Moi je suis Son Excellence Kaléna Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fati Béton. Mon nom c'est Noara Sanka. Basanka Bikole. Voilà même tu veux Benzen Miss Mwabuva, mine Miss Mina, tu vas yenza, à nous bachidiba publier résultat provisoire. À nous provisoire, tu te connais Miss Missa, Wachukumba, Wabana Bena Kasai Bons. Nous voulons espoir à voir Kasai va changer. Tu veux espoir à Wani Kasai va changer. Watching. Walu Kacha Mutujibena Kasai Emo. Programme Yosia développement. Il faut y aller à toi, je l'ai dit, Belge, Tony Len. Kasai kaba vatamu kukela monde. Faut pas que tu aies we mwana vile wambujimai, vile miba biba kudi benda miba. Vile wambujimai, avoni chakala vile to. Donc vile wambujimai, kavoni chakala vile to. Wena kwa mbani uvoni chakwikala, kavumu wakala kuto, vile vumu wakala kukana, na kubena mjimba miba baso mkananga. Mukokana bavubenze mujimbenza matre kaji vile mubanga bishi jibu dimoso kongolo mumbuka iba baluba ko kananga chumwani cha kananga bakwa bobu kuvo kubwele ni banga lompanda jile ni banga lo jitunga kimuji bafu ni mwaye ya mani baluba bantu bamanya makwenda bishire kwa bafu ni mwaye ya bafu nayi kibobu kubanga kuiba bakaji mumwana
vile wetu jini mbuya buni wali bantu mbiba kama balondo ndoro yugani sikto kwa miaba mula mataji mwenza mujashila kwenza maka nivo ine bantu bende bibaka ende balondo mula mataji mwenza na kichi buja na kutetu kwamba ni wampinje umuji bakalenga osofu ko kavo makalenga votwila muntu mushinga kavo ajinga mo kwanga tujitunga jonsu kujiteka mu moyi ivuja bukalenga bwa basunguluji ni kamba vubaso kwa nyibena na twetu bena kasai kamba vubaso ni twetu tumwene kato we muvuluka chibe bikini ni charte wa imperialiste mumone bavubatu kwata kuwika bavubenza charte bamba mune benza bundo muto wamani mukongu mwene kasai yeye kaja kwanga tabukalenga to nani ngamba ni kasai ina kula bwa grand kasai mone vutuwan mu na shedi batu yata kukata ko batu yata kata ko ibi hata bamani abamba yeto boss bela kasai boss mbalo nanku twetu kwamba ni lelo jimvije mukulu mumu na bisonji betu mujinga ni umo wakubana betu mashietu afika mwabe muni mvije mukulu mwanda muna kumasabile yetu hikala bako kama fumo kutwelela meji kama fumo kututabalele kaji muni muji wetu twetu mwakufanga mwaku kututabalele muni kakuhanga bomu jini cha kwenzele bene jitunga bonso kutento amani atwenzela biyetu twetu balungwa kwetu to bomu jija kwenzela bene kongu bonso takwanga kutwenzela twetu bana babu tabidito kimutu twetu basanka bamba dito vile mukulu waterji byali yetu washintulu ngenya bene panu yenka yenda wa weju muji wa mani ani meji mayita yenu yani limite yenu na mweshi cyane cha musangu umuhe afame ko le kongolo mukale na mese la be pia kaba abo bene kanto Milando tu Milando ya buni Milando jinai jine jikinchere mujanga chilato jine janja kuchilele kumanye ni hadibanyika muntu jine jijamba chijimu okay balkai we musuku mwana kakutu jine ja Judas jikale jine ja bon santu ngomona banga tani ba Petro ba Jean ba tu benzo malmalengo c'est ça Milando jinai chene nai ni tekele bantu bonsuto Milando ya njinyi teka bwa kumwana kwa kwila manema muntu bana bamwena kasai mwena kasai bana bamwena kongo chitungi itabishe bwa muntu mulela kujimu mulela mufuka muji bantu bonso bafuka mu chifa cha mukulu ba muhuta hashi kujimuntu nenda to c'est ça na tutuje beshe nikati twetu bene kasai tuti benze chine wa twetu kubenga hetu mwa umvu hetu tuti bantu mukongo wa twetu bene kube mu centre wa Kongo muji mutu jitwetu mu centre wa Kongo twetu kiba jibu batambu kunyoka bikona twetu kiba jibu batambu kukenga bikona nyanto kulanga na pinjewo jikenga jinde na mene jibu kasai bukabi nango bana bamwere kasimba kala banyema munemu bayabachana nato umvu ko kubanga banyema kwa mbala kuleko umvu ko kwesa sikuji ndite batu bosu este bajibafu kwesta na kujano ba ojo bajibafu we musuku mwana we bafu kwesta bajibafu ni santé mwi bajibafu bwa baba shibe bajibafu kuneko baba fonzana umenye mwini mwabo na bo ulikuwa ni mshindo we kumwana bo bakuleje muntu jufu kuneko bana bajibafu bafu fonzana na ukato ntumbo mwana to kabenda babatele kubisaji to bwalo kabenda bafu bashibe kuli muntu to bajibafu bashibe kujizana tubaluka hayi mwana kabenda binangu tutamba bwandi tulibantu bosu bene ko ngudi bene ko mbosu tukala ni maneme tukala ba nemeka na kwa ni muntu kayu nemeka maneme tu vile mukulu mutu eshe bukenji bwa tukwamba ni toka tuitabije biweza to bwa muyimanye na bwa tubenza nawo muni mutu kana mu defendre chimfa cha vile mukulu muteka munda mwe vile mukulu mutu fuka mu chimfa cyane mwani chimbanyino cyane mutu fuka mu chimfa cya mutu esha manema achifuki ajibokaba ina kujinyeme ni bifuki mbi kwa mutu pingi we uhikala meme chini mfwana mwa kulwila manema nyawu mwene kwamba ni chene nemeka vile mukulu mwene chimfa chinyi na chimunda mwanyi to na kubaluka meme ni mwambali jine janja kanto Milando njinyenzela Milando ai njina ya bunyi njinyenze kabiji bikolo mena wabana babantu bajibasuku benga mwa kuteka abana babantu bakwabu mulongo wabantu nikuteka mulongo nanga bajibahangata bukeji bwani bukalenga bakweshi bukalenga ukaji muji mona wewa wika bimona bana benu yebe byonso biwenze mbweba wewa ukaji wende washibe bantu wakwata bantu wangata mukuto wachimulula hakulenga jaku province he ahanga kulenga jaku mara abantu bine ye na kujibe bityo amziko tone makuje to tuditwakula na ashabakana bajibakana batukusi batukanyina abi bijani mwa kwenza kaji tuditu yamu ni mwalbweto ni kundeke. OK. Le bon va voir mais c'est la bé maman Jackie le mot téléphone c'est toi Kazadi
Malo de moi bio. Monsieur l'abbé nous dit bien ça communiqué de presse. Oui, nous cadre la concertation. Nous dit moins ça, nous les 24. Donc il y a 4 jours. Oui. Tu veux que vous avez mais tout le suite va communiquer au niveau. Bon, monsieur mon collègue gouverneur, jamais ouais je me 2 ans après. Oui. Ah, tu as dit du moins là. Tu dis gérer du mon collègue ma ouais espoir no vunenda yidi mungu sejenda njimpa njibi kadi hasisi tulokulo kubwalo ba communiquer ulimwenze mukalenga meme ni mkwambile ni jukwambila ni muchikoso tetuka toene ni katuvu ni espoir mu wejeto twetu bangani bene city civil njufuja dikile ni tujiba kumpala ba kwakula kaba ibaje ku déposer candidature ku bantu to bubutu kavu tumvo deja masala kanyanya abantu twetu kwenza di mukanda dilenji famba ni tujiba sokufile lukebu lwa muntu ni muntu osuji moko imobelo mbuji ba province gouverneur wa province assemblée provinciale ba chef coutumier ba dibuncha ba sénateur bikalibishi tubenze muji munene hatu lamuka ndo eto detu kwamba bwani bwa kumutu wa province kumutu bomo na province mulombole bibi ku diamantaire detu kwamba ni kumutu wa province kakuvu diamantaire na acha commerçant to wachingani ni commerçant ni diamantaire ba dibenze muji mukai ukebe mushindwa jinga bantu bwa kumwana mwakunene kwajiki na mwetu kale ni gouverneur kumutu mwikale diamantaire ayi mwikale commerçant na kwata mujimu bikole bungenda mushina ukebe mushindu waye kunema kakutwa chila mujimu to mujimu mai hatu abangi kwakula kabiji tuba kule bwa chilumbu cha kalasi ikale nini vumu kumbani ikale ko kumuntu mwini wani mwini muntu eu mumanye ni hajiwa ngata mujimu wa gouverneur chaye kenze ni jina nchini tumwana bantu bakula oh no ewo atulomo na shimuchiluba nongo tuli bafika chitu je chilu cha bana kalasa bebelongo mukanda butishi tetu ni to abi betako tuli makuita bijabi to kadi pije tangene chichenzeka jitu kujiba sungula mukalenga maweje ko gouverneur population full wa bantu imayeni ikala mmayeni province wakasa oriental province mutate bikolo bwachini kacha ba liberaliser diamant bana babene kasai babuni bakabenga kalasi kuya kujama akshara ba reserve bwachinga uvanu mujibamba ku bena nani ni chance loko pam ujuye kujama bakwesha ntumu chang ututa munu kwe jibubune na nema musangu muhelu sumba machine sumba pangu sumbe na ku babuni bavo bajinga mwa kunema bayina na shumumbu ni ko expression kwa munemu yani France fulanga one franga mihite yo kwa bidos kwa bu tukulekele dash kalasi achinto achi chishala bumuji jeba jituto mumongo jituto mujikasa jitujya tujitwende tujyano byatakanyina tusa bakajumu wana babuni kabena balon kalasa to kache university ya babuni bakabanku lon kalasa kadi bwa baji bakabalongo bajana babu kichenji chani jitu kujijiba sungula mukalenga maweje gouverneur bantu bavumuji babuni ambangani babuni bakai balon kalasa to balki bali babuni ibavugula ntenta muji atwa munu na tomedi bumuji population yo wabuni tulekele bwachinga kuvumika yani na shebe di ba député basungula kibasungula bienza buni baji sungula bita bishato miele ivomite bema vumusomba mumwana miele bambani eyo nonu kanu basungula maweje to kanu eno yemwe tunuta na kubasungula maweje oje wenu wehi yawo bijimu bibiji bya mukalenga maweje discours jile jaso kanyana kutu anu waku ni muchiluba ni mu français wamba bibi kadi vuka njokuwa kukwambile ni muchiko su kwambile ni wa maweje mutebe gouverneur wa dekelwa kachemema ngamwe na ba gouverneur ni mukasa oriental ni mbwa muditu angatanba gouverneur boss ba muditu mujime ufanyilishe ni maweje kakwelo ni mwezi mu maweje achimbwa muyeye mwina kaenda ni mwenda mujimu kimweza bije mwina mujimu mweza mujimu kai kakwenda chijimwenza cha songu chindo chijimwenza cha songu cha kuiba makuta kudetune makuta province hatu tokulanga na lelo hapa mamu ujimwangata kuji mama longa musanga na makuta buni mu $158,000 $158,000 bukese yonsi ya province mushimu makuta tuba manye makuta hapo sasa mufi abo makuta mai jomo kutelela to njimu manye ni payage wetu ukamufika toni bwa kweta makuta kujitu kwe $12 millions de francs par jour adilelo makuta yibe jimwanga te yeye mvuni uvumwanga te 150,000
150 000 $, mon caisse. Mon yé, moi, je t'en 8 000. Moi, pour le mois, moi, je t'en 8 000 $. On commence à y aller 8 000. On vous moi, pour le discours de Niagumpa. Moi, il faut moi, le Muchima, oui, Bamakuta, tout ça, retourner dans le monde du Okolonum. Ni wo mushin do bantu be di machine na meme tu vunga bato meme mutu ishiboni muntu okene ni chenze ito wachingani ye yuvusumba mu jama agenda ni mubugale uvusumba toni hadi mukale yusumba mu jama na meme mwamani hadi muntu sumba jama akesumba jama agenda wenda mushimu wenda akasumba bintu byenda sumbisha kajya lekela province mukwa muntu eze bishano mbola wachingani bene kasai na shimutu vubambeni Chitu cha jamaa chitu shishani mo kadiro ngeda kalasa to sku bantu bipelon kalasa na chitu tombo mu province mo lelu tu to kulangani kuti bantu ba bokulomba ba di hambe luka bi mu province mu entreprise minena mu gouvernement central na kubidi mo wesh jukule jeni kwa kusanga na 1 cm wakabujimba chani musu kwamba 1 metre to 1 cm wakabujimbwa ma weje ki mwela to chalu nchechi chibangu jimweka sanji chishi mu niveau vuchao chivubu vumo kuchishikisha chivumo kweza kudireset mu province bina kimu bilenga to gouverneur wetu abushuwe yeye kimu yena kasombo mu abuji zugwa gouverneur kimu bwele mu muto bijumbi bijeni musombo kozu bukenda privé mukala lwankata wabo mufundi pakana muzu parcelle wa manyanu maweje muteba donc ndikwa bileni koku modèle wa gouverneur échoué qui maweje muteba mune kabini mokwamba ni ya kabida bene kasai lelo ewu mema ndini disanga danya shingani jingamba ni shitu bobamba lutete lutuvu bakunda libijumbi biji lelo latolo bantu boss bakadi bambele de misolabe to trouver ces raisons na ni la change nchi ya okawi weji bidi mwenze byabunyi mingani kwenda ni kwesha bene jamba makuta bene noto makuta kwenda kuba soulever jibe jiji bantu basukumvuni bebe kumu attaquer c'est mu bien c'est bantu muntu di mu bloco muntu di mu chimano emwemu muyebo akuyaka ka kosha president wa assemblée muntu di ko sumutela bantu nyingi imagine procès awa na bayine tutoni kundekelo ni bakwata bantu bajibatele muntu yeye kimu hano kutechi mu muntu wana bin mu province mu kubwele province wetu mu kuweka shibo hashi bikona menemene pinga muni tudini bulanda twani recette yetu mikesa belo tideji mwana je kabwena nwabchito tajika bidichani vision mwina waso wakuzerene donc vision kenenenda leadership mwina umvoni uhitani ngon kalele yeye to chivu mutentule chanu punyi ibumweka sanjuwe on ngeza mbuni mutentule ngoyi mubyonso ngoyi vuja mantere bumemba washa gouverneur shala gouverneur wende umpunyi ngela hadi umpunyi mvunge wende woni kasage ngeza hadi sage kadibiti bakole kusanje ngani badi bakole kusanje bidan bahenda bantu basoulever bantu uruwanga tabantu kaba ina qualité baye kusanje basula bantu momone sage shenda radio 1000 colline radio sport omle radio sport 1000 colline wetu abushuwani bantu bakula nungu bantu muko kutahangana ha ndakutulimo kwamba betu wani maweje mutebe mutujimijila diba mutu jimije wanu retare u chene mu mai nitumure kapere kabi mushindu kaito mutu jimije le diba ni tujiba regretter watu tukale ni eu muntu eu wikala gouverneur kaji atona bajimije espoir to tuyitwamba mbwani bumuji nitukala makusungula gouverneur mukwabo et bien bikajya kwenza kabi to moi notre peuple est délivré mais jusque là mukadena monsieur Labe ouais mbamu de situé ouais tujiba mwana mwabe mukanda uji mweza uji wamba bwanye classe politique wetu tuji manipuler abaye bakwaje mukale maweje mu mwandi aba bon chinji mu mukanda wetu abi byani badibuka kwinje mukale maweje abi bantu bokwa badibamba tetu kutene tokole bokwa bantu tokaje mukanda wetu mufunjile pani mumone même bumu imanyini organisation civile minungana lema kufunda mukanda bakutundugula jibwalu du porte-parole c'est ça pinye ngamba bishi les organisations de la société civile du Kasaï oriental dénoncent toutes les manœuvres qui tendent à déstabiliser l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental bwachingani depuis un temps tout monde ni kudibantu babuni bakuchinsansa momone byose bibezeka mu province bijianu étudier téléguider kuchinsansa kudianu kampando wa wambino why
kati ko no kusomba mukasa yori atala uju no wenze no kwai na kutuni tutele kabidi meje bashindi kabilini na shemba kutamina tu itwambani ka voko vo makalama sombo mu kesa ka kambula mataja makuta bene kuchin sasa kudi bavo bon tena mwana mu mushindu jiyewe bene kuchin sasa bana betu bikale ba encourager muntu wa mushindwa wakati tuela assemblée provinciale dibo kumulu bwani assemblée wewe ki assemblée weje kwende bwende bwalu bwa songo bwa musango kumpala wakuteka mukalenge washi wakumumbushe mu bukalenge urumani bene kana urumani bu bukalenge mushala bwa kabile bakushindu le ba gouverneur batana mubutu jinabwe bakaji bumushe gouverneur uji mumwe urenze interview na kudi mumwe bwa mukasa uri ataki bwa musango kumpala mu bukalenge bushala bwa ngoy kasanje ba député bo su mumpaye mwende ababa yeka kuvu muntu mo kwele kajaji mwana assemblée provinciale wele 10 wele chanza mu bilondo shila mu population wa kulale population di dessus buni buvo bantu bikala munda mwa munjile gitu kujiba musungulu ni mvubate kemeleni usumanye mwako le bintu bya bunyi wakamba bintu byani umbula inkumba ne hesha inkumba wandano de misamina anje umvu gouverneur vision mujimo ne ketu tuvo nguluba miteka bwa utwelele bya kujiwe twelele bitayitayi tuja kwajik mone tuji ko pinje kujiji katona baji bene service national babalo ni matala mwabeyo bwani mbavu kusumbisha matala abo ba produire kwa kujibwa mukalenga mo aujourd'hui de permettre bwa si toni fo bobo nai ba weje mutebu jubwele mu cortège wende wenze minu mulunu ngwamba ni matala afika ka ajika yo kamila ka tutu bomona no uri mu bitu so nye na muntu mushindo nambile tuli mo kinenda njina kwe kasi ba mini matala kwa kwaje 1600 hectares uri mwanza ki mukalenga mo weje to matala kwa kwaji ça c'est un programme mouvoir volontariste agricole programme national qui na shiri mwana mbimbu ili mwana dipende bibaka munene kifimo sogebeza mbu sefonere wami yeki mwenze chintuto kasi na babenda bibaka mbu jinga mbani mbu kinye yeto tantu ka kesa ka vuyi mutu ajija kweza tantu ka kesa kina kwa kundunga nilwa mamu mwino uji inende we umu vice gouverneur we ye mumbu kutu aje wani hamutu ani mbu ikale ndi banda ashika nute d'érosion wa ha avenue Monsieur Nkongolo katu ka kesa kwa ajiki kadi hina bo kotuna mina makutani bezo ni mwa ivuke ibuni mema mvumu ye mwa ba misangu inai kujitu mubi kile ngezo mumone ofo e umuntu mwatetu ndende mutu vonende mwemu mumone tuvumu aku mumone bidimbi tani bikumbana hetu tumba tukuhukani yakati wachingani walu mbu ivu itumana bantu binyema kana badi bafo katu yakole kwa kasayo ya antalto na kibwa kai tetu kumwana bwani we musokumva nashi muri musule jina numva muni jinji fuma kuchensasa kadi mpinje none bene kuchensasa kana nisombo kune kuto nuji no evaluer muji wenze mushinduka tetu kibaji nenda umunembo weju ka mutonda bantu kibwa kai jomu kaje ambini mbaka bezere ku professionnel yani mo kwenze nasheni cours amba nasheni wa buhingashi kadi nimbuja kile c'est possible yeye mumufingasha ndimayini province wewe udimo kushale gouvernable walu ukavu mutonda bantu bakati bamwe mukande wetu bamwe bwani avec cette destitution donc la province vient d'être délivrée d'une longue léthargie impossible ujimu tushiye mu mushindu wali katwenda kabili muchimfanchali batu national province kadi bukula sulu mushomo tege to ni shwela be kuje waku bwa mbu mama wes mweni bitima bien vumona mu gouvernorat vumona ni ministre mu gouvernorat mbisumba mpinje wa mbiakala mbinyangani ebe mezana bi mujumwa bitima bi mbifuma bisheku ni kasanje bitima mu gouvernorat bisheku ni kasanje na ku bitima bi abi bo mujimbi akwe kasanje kimuso kubilenga to uri wambani nimbiela manga kuji nzubu wa gouverneur mubenga mo kwikaso mu nzubu wa gouverneur wambani mwenza mawe muni bintu byose bijingoyi mwensiye mubenga makubilenga bokai kimulenga bitim kimubwela muvongoyi musomba kimubwela kimuyeka bijiko kwenza mulimu wa kuchialu cha kutunga chialu cha ndundu cha kashala bongo wachinga bintu vungoyi mulenga kaji chidiye mulo kwenza chimubwela muzubu uvungoyi mujikisha wa gouverneur avo twaje ku dikambo Dominique wa bureau kivuenza na mujimu usumbila munijama kadi continuité wa l'état na kumone kibwaka kitoto kwamba ni to twetu société civile atore mokala basoko tu jeune kuchana nato tutwambila bana betu bosu baina politique badi kuchinsa ndumu bonto bamanya ni province waka sauri atali province mukwa byonso kujulwa sur la libre administration de province ujukoko
donc tu dis que une décentralisation tu dis les compétences illimitées là est exclusive et monsieur doit tout régler tout mal donc tu assemblée assemblée wa monuni tu dis ouais c'est d'abord couple wa assemblée quoi c'est moi toi tu vas tu la reine ni président assemblée ni ba député baba bi que le musani tu sunguluka wani société civile tout no akweshi ka toi ni di sanko ba bunu ko atamujimu quand on est contrôle contrôle de nous du complaisant finalement ko yeza mukanda dileji ba ko yeza enquête wa bitu buni biye makupeka ya mwene kato ni kwa chulwa mujimu mubi tetu nikadi kadi ndo kunu mushe mukalenge wai baba to aje mwalo ku novembre ye kunyema kuye kufunda mukanda ku Kinshasa ku ministre wa intérieur kufunda mukanda kutuma ji hapa ni assemblée katolika mu mwanto bobu ku célébrer ministre wa intérieur quand do yewe kibanga moto do funda mani baji ku Kinshasa dans lequel ko yeza interférence mukasaba bali bibi to agishibwa to kulongole tu malu to kwenza chitu cha kwenza bwakwikala yetu kumvuke ni bitu bimo kwenza bilengo ndaba mikwa kuti mende bete kuva ba kuvenele bashi wache kukanaka kwine kankonde kimwe intervenir wache do intervenir mo abe bwana tubongo neni mutu kimufana kutokulisha kiba kichikufa kufundika ke twamukandaka bakwambo bwandi tutantala tujimuka kaji et puis bakwambo bwandi bushwa assemblée provinciale mukala ni malimo yitabu abunyi mukachi mwabu kachi akwenze chingani chakukwata mujimu bwa kumwambusheni ahete chimu kuchenda asombenza mujimu bimpa ashindama jibeji buchibamba cha kumpala cha province ulimo kutwezera mujimu wabunyi bwa mujimu jidi wabunyi wakwenza maedi biko bitu bya kwenza bikebuni wenza mwani au moins pour la première fois on a fait quand même sentir que l'exécutif peut être contrôlé par l'organe délibérant de la province donc qui chintu chinde na mene chintu na chani au niveau du mpinjewu bantu bose bavuga tushiboni baweje muteba kafumbuko mbona bakana gouverneur bantu bose kali mama uduko mbana udenze intervenir bon mama ujikoku moi même kwanda bunu kulukongwalu njiko heshime mali mujimu wa lumingu lumwa mujimwenza mu gouvernorat anu lumingu lumwa wezi mujimu lumingu lumwa hela bitu bijimwenza bifwana kambe mukutusangisha wachinani mwaje kunyunguluka kwaje kubona muri mbomine ibitu ya mu problème mu vira wa mujimayi ibuni muni kwaje kuitani kutangene bilumbu bya bwini bili mwaje mushi lumayene mwaje mwenza lete uhana nyabe yaliba ni ba wetu mu biba tangene muji mwabo wa na nyukulize mwabo wa kuji hape piniere sibantu basa so tu kutangene mwaba liba kwa ngani ye ulimu tengisha kadi ye ba to subala mukila arete we kadi mamu wa wejibi anushala wambini antuka muntu kadi atika bimu abato imene mukadi bwalo abukadi kutubaji tukosi bantu bose bane ulimu mvo bukale we shimcha kompana wejibi ngeze état de lieu wayiba kumona ni mukonto mwine kujichi ya watombe bili mu mukonto hatu kimwimba ni nakuto bintu bidi bloquer ku chikulu bombashi hatu tomeni kadira kabanda mushiri biko abwa chulumbu cha mushidu wa kufika bukuneko makajika ku train wejibishi wape changa yidi bena koka kenokata waluvuke babo kwenza lwendo bena katanga bumbo muni uju wenza lwendo bwa kubukuneko bwa kukebibiti ende bomuni ekele ye muvu mwene kwambani batu fundu bifumwa ditu bwa kwamba bwandi na kutoka bloke bi to tukali ba luwe kujima mama kajika atu kujima locomotive tubaluwe mafudi sud batu kumakesa lumingu lujikumpa lenu ngambena to afika kujisamu mujikumpa lejeji kujibitu byo ni bya OVD ma matériel a mujimu jo OVD nchakozena munem bitu byo biaje bijibifika donc jimumvo ni e umujimu ujimwenza mulumingu lumu tubambile gouverneur ni udi musomba insécurité monde udi plaindre boko abantu musomba we kwenu udi plaindre to we ukudi wambani nganga chifela kampanda mais insécurité ujika bakulu chibujibwe mwe uve tishindu ujimwewe batu matano katande kwe to ngambani mbimu mienzi kisatu boko kushiku yeye yukikamone bitiko wa bakulu chiku yebgo karibira kajikwe bashiri dikwe kadi kwa bya bya na nguto mutu bokusomba we insécurité mukala zero na kuyo hajua kulhen udi plaindre boko abantu sini nje mwana hanyi ni constate hanyi bitu bya nanya to nje mwana hanyi bitu no kakuyikuni tuli bingile bate kakuyiku gouverneur ujukile kukululu mwajuki di mamwe bitu bele meshini mamwe ukende bu maweje to mushilane ni maweje bwalu ujuteleje maweje kene uteleje muntu to mushuwa bamunyako ni bantu bukabya bamunyungolo kene kadi ye mwina kayenda kayenda kene uteleje muntu to kadi mamwe ndibona ujiko de nuvu
udikutelesha ikintu china nemen wakati mokwamba mwani muji ni rumvu utelesha usokukweta ngeni kujibantu ni mesha ni ngenza kubintu hamwatu mokwamba ni mamatu kumakesa tuikala nenda kumpala wakusungura kwa gouverneur mukwabo hamwatu bafana mokwenda kubia. OK. Franchement, mais mon vous voyez mais c'est la Pierre moi pour la mal ou tant que ça même mal au bout. Alors selon loi Badimo pour voter gouverneur Djibakai et ce badimo pour réhabiliter gouverneur Djibakai Tantakai ou Djimalon soigné beaucoup je revois gouvernement signé à Walo Badimo soit bail sur le plan national alors sur le plan provincial ni bihita habibishi ni ba créer union sacrée wa muka saya moi assemblée moto mu chena mo comprendre du bien de bishi to njingele mejini union sacrée vous kumare kumu créer petit sens machinai majorité à vos présidents là origine qu'il n'y a pas de député ba moi assemblée provinciale to ba moi assemblée nationale de kabienza kabi de kaji bien de bien gouvernement mwino wa union sacrée ko kabwato king gouvernement provincial to gouvernement national pinjeu tutu yingana kumu ikala bi mo kwenzeka wambi kulibwa loi mom intérim donc que nous intérim bo kashidito ani expédition des affaires courantes mu boko ngubamba ça dépend des termes des écoles nanko tuju tomba muni mbukalenga bwa chitu beze buni uji provisoirement koko provisoirement bwa chingani anu bwa kunembe ka chiwambi mwabe chani principe wa continuité de l'état c'est ça mwele kwamba ni bukalenga mu province ki muntu moto muri kimyeze buni bumuvuma weja yu mu kamu province wa futo na mu province ba mulombo na sha denterima lo muri bikibi ndi bibi kaji chidiko ko chini chidi chali ikala bomo na ini muji tunga tujiri malwa buni pinjewo wikala kwa kwenza masungulangana kulongola masungulangana a gouverneur muju hingana mkalenga mweje si seni kaji seni mwini wa kwenza imuji bibi kengaji boni wampinge wewe kengaji boni basungula bantu bafya ba mo bali bakuhingana wa restauration de la seni bitu ko ba execution wa il faut benzeka pinjewo bibi benzeka bishi il faut basungula bantu bafya baji mu equipe wa kuchinsansa binje ba nommer bantu mu province yos kaji bwa kunome bantu abo kusungula bantu bina baseni yao bibi kene ni banji ba mwana ji tangile bulongoloji ni kwachilwa mujimu wa seni loi électorale to d'abord loi portant organisation fonctionnement de la seni OK mulutundula ukamu proposer loi hatu kulana loi uji en examen wani ba mwana mwakumu voter bo ba mu voter cha kumpale cha kwenza baji baji bakeba bantu baji bakuhinga ne ekipawo bibi bakeba bantu mu province kujika kikujika to bibi kene buni loi électorale ba mungwana nunu wachingani loi électorale wetu uvoni permissivité ya buni wachingani député muntu muhela bumuji ba wejao nye uvwa mufila mpala bwa ikala député national kumusungulabu mufila mpala bwa kala député provincial kumusungulabu jiba jiji anbu sénateur que vous mufila mpala to pinje jiba jiji bwa kusungula udi ubenga mokushala député kusiche sens national mokushala député provincial pinje mu député provincial jiba jibu gouverneur bufu uju lekena bu député provincial usinga ujinga pinje kushala gouverneur c'est pas musungu gouverneur qui mutu bafika leo na kuni mungu pinje muntu mwauni anumu échéance mi ujiye upostuler kumyaba isatu menemen we uju muntu wa mushingi kai uju pinje jibaji pinje hamusungu gouverneur wejibishi ekwateki wenda wa campagne ekwateki bitu byose abiabi kibitu tumikile ndi gourmandise électorale la gloutonnerie électorale quand on est beaucoup de bina auto bois pinje ou toi tu veux nous aussi tu me dire pour élection oui moi na chef yule nie ouvoi moi kala mu postuler pour président en même temps député ba musungu le député national quand kenda shuya tu ya ujana wako le wa babidi wa mbali yenda musungu le député national pinye wa bo vusha le président mushia mukwabu muntu eku wani mukala mu député donc mu ni titu tubikele ni notre classe politique n'est pas moralisée. Nous devons arriver à la moralisation de la classe politique. Washington, muni muntu wa kwanga tie mbiaba isa. Yenga. Pinje mbiaba isa twai, mbiaba yenda pinje uduteka, eku mwanenda, eku mukajenda, eku yemwe muni yenga yenda wao. Mumuni famille wende bujimu. Banga chimbiaba ya bantu basatu. Donc kebele bikale bikumbana to. Na kibwaluka idi muni bidimo kwenza ni biaji kwanga tajibu. Byo bibienze ni bwalwa seni. Ni bwalu bwa loi électorale ni bienze ka Lucas achemo ni bifana kwezi ka Lucas parce que bwalu meyi manena loi mine di ke di boni bayitwila mushinga wa kumona makulongola notre système électoral
na kibaka ni to ambani ito ajikwenze chichuholo kadi mujinji la mwamu yeye uli anwasume udi asuma no etere chini bwa bwa moje 6 mois inane ule na shi bisi bisi to le moko ikala seni kakwe wanu ikala pe moko ni benzebishi ni benzebishi c'est vrai bako abatu ba non ba niche beaucoup de chinda bonsu toso bushu wa menemen yeki formateur du gouvernement provincial yeki formateur du gouvernement hadiu kuluka bosu bakuluka comme le kuluka yibe bushindo bobo tu mu motion mu viser yeye kayenda wasunu wajambiki wayi washiba kwa bosu bajiba kaba to ambila muni kabute leje muntu funi bantu bipo be ba ministre baje bantu ba songo ba fala mu kwata mu jumi pokaji bika na mu byanzi bya muntu byanzi bu lukasu waluheshe mu jimis we muluheshe muntu dika imbaje kujime to julu tutamo mapu na ukicha kwenye chisense kinje weshala mtu bashala mo nangu yeye bwani mem yeye mu mana kushi province mu mana kushana na mwene province umwene kufenetre province wetu tulibandi deside wa tutu kwa chini mjimu oui mwabu kwa meme mwabu na mwabu mwihato to to katwene tumuhipata to kajidi bumvo bundu ba ye kuvubuhalu mwoika sanji mwoika sanji wakala mwabe kupete serment to mwoika sanji tetu katwene tubenge ni muntu kayeganye kwa mto achichene makubenge ni muntu meme ino bwa kumpala wa kula bikole bwana manye bwana mubelenge mwoika sanji meme mko kanende bikole bwana mwoika sanji mwenze malu abunyi mabi avoka imakumbana to akafika to ngujikandika ndikato njimisa tetu kubega to tetu kwenza miss mumisa baka twene tubulu to mushi donc grenade donc bakwambo bani ni tubikabi donc pinye bantu bako akabo basole hingana mu province to kaba mwasa mabuto tabi kito gamwe kato mu kwitebije na muto banu tukatwene tumwe mu province chingani baji bende bensali chintu chikwa buchiji chende chimwenda kabumuji donc c'est au fond une forme de barbarie une barbarie qu'on installe bon sur mon fulgani moi ka sanjo kabane ba 100% oui mon voix autorité ou du mouvement wenda milice yenda milice même pour moi dénoncer mais comme milice idi adi mutuye wamba bwalu contre ye il ba to besu il ba kwa attaquer beaucoup na shikumbe ko ba ku wile zubu kimu jizubu mi hule yani kampana mo milice yenda ikeze no au disomba bio bibi ko mwenza da yeye mwesha mu bire pra bon ngata bene ni babo ba ku 100% bila kwa ba kwa tena buju kaba ba idepesa donc we kabe bitu ya mshindo alors au achi chibijili cha kwanga tabantu bo mshindo kubo bweje mu province kwanga ta milice ase mtu biyenze quest biyenze kabili to ni kule kwa kibitu kaje bikana naye na muntu kakuru kuchisanji to muntu yemu akule badiba mu mweze lunu abikatene bako itanisha. Alors merci beaucoup monsieur l'abbé ngene monsieur ni toko je sansela wa bwalelo bandonga mwetu tu m'as dit kaidi akukumbaja habitu kibao kule hivi mais sinon on pourra pourquoi qu'il a kabidi moi tu vas dire loi si actualité ou doit exiger oui même à ji jande que du mokumbaja jamu jani bien zeki bon que du mu kulu ko ne bitu ben saka kumpu ko kato bien sum manja teka blolo di bwen je mu manja ni province wetu na de récupérer na de rattraper la population de umvani ndo anticonception ka tu eknet bantu bo chana na to teka bantu bekombana njim vuluija njimusuku kwambila kalusu mwinu ka penser ka un auteur français Nicolas Boileau auteur ya ba auteur betu ba mu siècle ya militai odu wambani si être écrivain n'est pas votre métier faites-vous maçon si c'est votre temps. Un écrivain quand il écrit il publie mikanda bantu bayibala mu blog bushima pa kampanda kamarele le monibitu ya mshindo pinje we mutu mako abende ni bumuji ba auteur ba funda mikanda ba manyika na nguba manya hani to kati wewe uji écrivain kwena écrivain to wewe uji écrivain être écrivain est-ce que c'est votre muji muebani to pinje weba muji mukai si vous êtes un maçon on ne peut pas vous connaître comme on peut connaître un écrivain. C'est ça. Quand tu vois un maçon, on a besoin de vous. On ne va pas demander à un écrivain de venir nous construire la maison. C'est ça. Maçon. Un maçon. Quand dit Nicolas Mbabouani, faites-vous maçon si c'est votre temps. Oui, vous dites que c'est oui, tu es société civile au cadre libre, au cadre indépendant. Quand tu es dans le société civile, tu es aujourd'hui
tu ba mwambulish tu ba ile bejini tu ni makwamba na shi tu mwambulish mo kan fu mo na muni kan kende na shi muntu bino kwambulish tu mo bigenge jibo na shi we mu mo na uye mo ne vuliye mu lokayi we duhe ka mungo we mu mo na nu ifo kumulekela ahwek wa mu kwata bo we shi ye we duhe ka mungo mu du mwezi bibi ifo na shi kumulekela ahwek uri mo ba shi ngai tu mo kwenza ni miyiki tu kulongolo tu mo kwete reset ya bunyi bishi tu mo kuvuje bya kuje bishi tu mo kwete nzembu bishi mukalenga mwejo lo kutokula neba tukuleje bintwari yitu kwandika yu voto uye mu majini uri mu pro gouverneur mujimi na tuite tombani société civile uyu wamulisha uji ukwata mujimu ni bibamba libishirishilanga assemblée provinciale tudi ni cha kukwata mujimu kitu bamba mu mukande busho mukachi mu assemblée uri malo wabu kaji si matanso moyo kwenda malu kaya kai mo kushe mukachi wa malu subenzena ba adashika bijamuni ni bamba tuite société civile tudi fila mwani kubambulisha bapikana chintu kimwe tukebe mushindu akura force ba capacité ya mushindu wa bamanyeni waluka kwene muntu banene député to bili byose tuba ilo na shime manjilabe njumulongo bulabe mu séminaire bili byose bimwezi bimutambula kadi na shanga atambula chibone mumbane byose yitukuji moto lelo kadi bili mu ya bili bitano ani mumona bili mu ya na mumone kadi experience kadi fana ikwambile labe mu kwabuni uli mumone ya ezenu kadi sumulongo mu séminaire bili byose bi madiba bilongo itio soebi baliba bilejanga na kumuni fotu kale ni bantu mama ni bimpani ikale ni match a umvu ani mukwa muntu mukale mumanya ke mwamba ni memba suluambi kele ni mwalimu simeme ni mulonje meme ni ngabeni bantu bakulonje na shibile balonje bine bali balonje aba kama tubuke bantu bakulonje to mumuni balonje bali benda bake balonje kanye mu ele mnya musobi yo duke bantu bakulonje bone chede ni jinga jani pete bwalu kudi muntu angambile tumone meme kujwa kwa bilanga kanye dukulonje tanu muntu weba wekana muntu na kimunyi ngambani société civile lelo uji ndombol uji déterminé wa kwambulisha province jimkuleje ni wewe muvu kutumana na sha ngondu isatu kumpale toto batunga mutu tendo tuyemu nimkuleje ni mwana muji mutu di banga kukwata mwana bietu banga kuheta bilondo shila balombo jiba jibikala ni lumvulwa bakwa babu ni bajiko kubajibungu kajiye kaende kuvuka yombondo muvu imukala numero 1 wa province kibalkai bunyanga kashibitu yosu buye mujibuyemu kadi katone mokwamba mubwande problème wa province maweje to province kini problème ya boyi imo ya maweje vuwa kumwa ku problème niko abo mishana na katone mokwamba buni hai maweje province wa juko mo meni chondo cha mobutu bantu mwamba le mal zairwa mobutu mumbo kwa bilimi mwachike ni kasha moyewo bantu mwamba muni le problème kasa on attend moyi 2 ans déjà moyi mumbo 2 ans bantu lelo poko chene muso kwa muchi bantu baba walu kamipo bwani ubanga ukadujingisha ulimanyi chivo chifikisha bana yuda mu chihela bakujinga mo karimo chitu kimani mabashinga chitu mo ya bangi bukenga mu chihela kaba chini mai kaba ini byakuji obanga kwambele Moses kadi we mayini tuvuma kuvukufu subo kuli kutenga tufila na shibwina mu ekulo kufula ariko kana kamwina kutubini kubuvira tubasomba tuje basomba ni kungesu ya minyi tuje kutaka twitukenga to bili wavumwa bewe wakutukenga shi na undi ngamba muni problème wa province ki maweje to kabungoito iwe bomo kwenza yimwa ya ku problem ituponayi kadi kudi problem ya bunji kalibu ni tutomi tupanshi tuele tweto tukaba twajishe bwali bunene ni maître mukenyi wa mulumba bwa conférence de développement de la province maître mukenyi wa mulumba wetu fuli na fondation wenda mwenza acha wafu na fondation de tutuhinga lulu na bangulula kabili bwalu lutatu tulana lulwani province wetu kene ni plan de développement to tumani ni chitu jibaso ma province wetu ni jina mchini province wetu mukesi tuvu bantu baso ni pikani province kale ya buni kuyikana ni biya hubine kadi tulitwamba ni adwine bukese bwendebu twaje kukebomwa hatukana capable bwa twetu ku développer province wetu mu bukese bwendebu ni tukana capable bwa ku développer twetu bangata ni abambi kwa butu tukabine buhingaje ku province bo mujibenda kamiji ibenda ngandajika kakesa ni kakesa tatu inashi ni kilometre umu hele wanjila uli mweza bujumbi na 5 cm na 1 cm naku tuna ndimo kwa mbwandi bitu ditwa baby katone baso kutekesha bantu bokuto tulibaso bantu kushima bantu mujiteka mena jali malumimba ngaja twashe pinjeo nimukanyenga buimpa buli mukanyenga wajitunga muteka mungwasa yaba tebishi ni enterimu dibensi buli mukwa bwewu ni twetu bine bo special ni moyo bwa mutu kanashe mani batu shibeya mashana bafwa Tuvuka na mukwa kandi mutu jamu ni moyo ni mitu yetu mikana mikwata kushima tukwata mujimu nitukwata bikole bwa dikasai ketwaka kende kangata kujikase bikwa kangata kulwedulu kwa bulumvika kuli
bantu bedi meji bakinga na mubobu di maladi makwenda tubo. Voilà. Toi, ça qui dit là, monsieur l'abbé. J'espère que vous avez eu ça pour les Twitch, moi, l'abbé, ou tout mon concession, moi, là, Caritas, hein. C'est mon Caritas. Et tu sais, moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, alors donc, moi, on est quand même plus tout là, ça. C'est pas ça, on va trouver monsieur l'abbé Pierre Kabamba, Cantois Milan. Monsieur l'abbé, il dit numéro de téléphone. Il dit numéro de téléphone. Et quand on monte, moi, nous concluons avec quoi, il m'a offert le numéro, il m'a enregistré. On va vous contacter mon privé. Oui. Il dit numéro, il y a un téléphone où il y a un pidéo 085 29 87 75 6. Ok, ça c'est Orange. Numéro mobile, il y a Nenda ou Airtel. Ok. Il y a Airtel qui est WhatsApp. Ok. Qui est WhatsApp. La vie où dit 099 099 87 89. Ok. Dis-moi quoi, là, plus 243, WhatsApp. Oui. Plus 243 99 099 87 89. Ouais. Côté Orange, je dis que plus 243 85 29 87 75 6. Toi, ce qui est là, il n'y a pas de long d'avoir beau, tu vas annoncer depuis que tu as tout à l'heure, monsieur l'abbé. Pour le développement, du montion sur mon coinza, pour la compagnie, coinza tout campanda. Kudi, moi, pour la province, c'est une responsabilité. Notamment, moi, monsieur l'abbé, Chintu Bunjila, particulier comme pour le Langilato, particulier comme pour le Lanzemboto, particulier comme pour le Maïto. Dans cette sécurité, nous avons créé un climat des affaires. Mon cadre, quand nous avons compagnie, mon fils et moi avons une insécurité. C'est un investissement qui est coulé parce que la sécurité est là. Nous avons assumer la sécurité, l'État. C'est pour cela que nous avons peut-être pour investir. En même temps, toujours l'État a mon responsabilité, il dit naï, il dit le boigné. Mon a bon. Badi mugula wabuju mabalo habu kwa wabu wenza activité wenda wenza magasin wenza ferme wenza hotel wenza kama wabaji kumika saige tukenze bishi kajugu toi ça rigila tuteta na mu tanchi cha dibe ci actualité ulomba balo buti bamona wabe budi mesera be mon déjà nino bumona mu tanchi ke semu to ajugu yigila mon privé même à Jean Félix Akaboui badi ba manya numéro il y a plus 243 85 27 29 299 plus 243 85 27 29 299 Zambi wa mudulu ikala nene tudini mwana mudu wa Zambi munu benesha henu fushala ibimpa nijitalala nitumana mu chikundu